Dragi moji tiktokeri, sad ću vam pokazati kako se možete izvući na poslu ako vam nije stalo malo do rada, ako trebate malo odmora. Ima jedna varijanta, takozvani fake Windows update. Sad ću vam pokazati kako funkcioniše, a prije nego što krenemo, lajkujte spot, podijelite ga i spasite ga u vašem profilu. Idealna aplikacija ili hajmo reći čarlama u navodnim znacima koja vam koristi da dobijete malo odmora na poslu ako radite u birovu, na kompjuteru i tako dalje. A sad ide klip. Otvorite Google i ukucajte Fake Windows Update i onda imate ovaj link na ovu stranicu, kao što vidite ovdje, i kliknete na tu stranicu, ova prva koja vam se odmah ukaže. Nakon toga vam se otvori znači ovaj display i gdje vi možete sad odrediti ako imate znači Windows ili ako ste korisnik Apple-a možete ukucati vrijeme, koliko dugo traje, odnosno koliko posto ste već završili. Nakon što ste ukucali te vrijednosti, kliknete ovdje u desnom uglu na ovaj križ i kompletan screen vam se pokaže kao da se trenutno vodi update. Kao što sam vam rekao, to postoji i za Apple. Možete izaći i onda promijeniti znači operativni sistem na Mac OS, isto tako kliknuti na križ i onda vam se ukaže jabuka i dokle je došlo sa updateom. Eto.